ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯗꯤꯖꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯃꯔꯤꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 102.52 ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 92.74 ꯌꯧꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 92.11 ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 85.66 ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 43.23 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯖꯜꯅ 49.29 ꯄꯤꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯨꯄꯥ 99.42, ꯗꯤꯖꯜ 92.52, शिलोंगदा पेट्रोलदा लुपा 93.75 अमसुंग डीजलदा 85.91 ओइरे। पेट्रोल की ममल चादा यांखैगा मापन अमदि डीजल की ममल चादा यांखै हुमदोय हेना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज टैक्स अमदि स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स बैट लौरे। थौंग असि जानिंगदबा फोंदोक्तुना लेफ्ट पार्टी कोऑर्डिनेशन कमिटी मणिपुर की सीपीआई, सीपीआईएम, आरएसपी अमदि एआईएफवी ना था असिगे होकिबा तरागा तरुक्तगे हौदुना था असिगे कुंट्रा फाउबा नुमित तरागा मरिनी की ओइबा लेबाक सिनबा थुंगना जानिंगदबा खोंजंग चांगचिले। खोंजंग अदुदा पेट्रोल अमदि डीजल दा सेंट्रल गवर्नमेंट लौरिबा एक्साइज टैक्स अमदि स्टेट गवर्नमेंट की VAT लौगनो नोंगमदा चंगबा असा अथकी पोलम की ममल अमदि हिदाक लांथक की ममल कंट्रोल तौ हाइबा डिमांड के तौरे। हिंगनबगीदमक चंगदबदी यादे पेंडामिक मतम ओरबसु नोंगमगी चरा हेनबदी यादबा मरमना लौ सिंगोबगी थबकता लेंगाना अथिंगबा लेतना नोंगमगी हेंगलकपना लौमी सिंगददे अवाबगी मथक्ता अवाबा हापा हाइबदु ओइरे हाइबा वाफम लौमी कायना फोंदोंनरगले। नागाल अमरोमदा लेंगाकदा हाइरिबसिंग असिगी पाउखुम मोइना टैक्स हेंगलकलिबा थाव अमदि नोंगमदा सिननरिबा पोजिगी ममल हेंगलकलिबा असिगी मरु ओइबा मरम अम ओइरिबा टैक्स की सेनबम अदुना कोविड-19 थेंगनबदा सिननरी मियामदा लेमना चेंग फांगले पाक्तंगना लेमना वैक्सीनेशन कापगी थबक तौरी हाइबा वाफम फोंदोकिबा लैरे। अतोप पाउ अमदना नमदुना धर्म ओहलनना बखोनखि हाइबकी मतंगदा SIT सेमदुना थिजनहनबियु हाइबा वकत एसिना याखिद्रे। हरियाणा की नूर डिस्ट्रिक्ट हिंदू लाइनिंग चटपा मियोसिंग बनामफु दौदुना लाइनिंग ओंथोकना बखोनखि हाइना मराल सिरदुना थौदोक अदुगी मतंगदा स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम SIT अमा सेमलगा थिजनहनबियु हाइना सुप्रीम कोर्ट दा थांगलखि बवकत अमा लेपा कसिगे ख्वाइदिगी वांगबा वेलसंग असिना जाखिद्रे। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस NV रामन्ना लुचिंगबा बेंच अमा सीनियर एडवोकेट विकास सिंह दा थांगलखिबा वकत अदु याबा ngamloi डिसमिस तौरे हाइना फोंदोखे। सीनियर एडवोकेट अदु पेटिशनर सिंह की फेवर लेपखिबने। सुप्रीम कोर्ट के वफम अदु लाउथोक्ट्रिगे ममांगदा एपेक्स कोर्ट असिगी जस्टिस AS बोफाना अमसुंग ऋषिकेश रॉय अनिसु सरुक याखिबा अवंगबा थाकी बेंच अदुदा विकास सिंह ना फोंदोखिबदा वकत थांगलखलिबा पेटिशनर अदि अदुगी मनुंगदगी मियोय अमना थौदोक थोके हारिबा मफम अदुदा चतुना मतम अदुदा मसागी सही कुनमाथोय रोम सुरपा निगिता तोमार की इमुंग मनुंग जाउन एरिया अदुगी मियोय क्यागो उनखे। निगिता तोमार हारिबि लेसाबी अदु ममांग सही अक्टोबर दा बालवगढ़ लेबा कॉलेज अमदा तमलंबी महिरोइने मा कॉलेज अदुगी कैंपस मनाक्ता काप्तुना हालंबने हाइके। विकास की वफम अदु मुन्ना ताराबा मतुंदा सुप्रीम कोर्ट की बेंच अदुना पाउसेगी वरोल दा जुमफम ओइबा बिनाता सिंह उहोबुसना तब वफम दा जुमफम थोंदना समजन सजनबा वकत ओइगनी थाजनिगे ओइदे हाना फंगदोखे। मखा तारकबा अतोप पाउ अमदना मालेमगी अनिसुब ख्वाइदगी चौबा हाइड्रो पावर डैम चाइनादा मथौ तौबा हौखरे। चाइना की खा नोंचुप थंगबदा साबा मालेमगी अनिसुब ख्वाइदगी चौबा हाइड्रो पावर डैम लोइसिंदुना निंगथौगाबा नमित्तगी जनरेटिंग यूनिट टू मथौ तौबा हवनखरे। यांगजिस तुरेल की इतिनफम जिनसा तुरेल मथक्दा साबा बाय हेटन डैम असि चाइना लेबाक असिदा फॉसिल फुल सेनबा अंथननबा डैम अमा साननबगी सारुगम ओइना हाइड्रो पावर डैम ने मालेमगी ओइना एनवायरनमेंट दा अकाइबा पी हाइड्रो पावर डैम साबगी मयुक्ता लाउबा होरगलगसो चाइना की ओइबा मिरमदगी थाव पुसिलकपा हंतननबा दरकार ओइबा एनर्जी पीननबा डैम साबगी थबक लेप्तना चथरिबने। कुमजा लिसिंग अमगा चापन कुनमथोइदा लिंखटखिबा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की चामा सुबा बपोक कुमोल चयुल असिदा पांगथोकनबा थौरांग तौरिबा असिगी मांग ओइना बाय हेटन डैम साबा लोइदुना मथौ तौबा होनबगी पाउ लेगाकना लाउथोरखिबने। मीटर चनी मरफुआपन वांगबा बाय हेटन डैम असिगी जनरेटिंग यूनिट तरागा तरुक असिगी यूनिट अममदा
Mai kilowatt million amam puthok pangamgane. Masina kumja lising ani ohumda yasis turhelda saki ba tree gross dam gi mathangda China da sahaba malem gi anisuba khwaidi gi chawba hydroport dam oire. Isel Express ki editorial kalam amada class 10 amasung 12 ki marking modality lauthorakpa. COVID-19 na sogan daba sector amat layaktre hiram khudimakta sogan le leibak asigi chel thonggi phibam sa hininga litana sogan gre. Akhang hai singi matungina COVID-19 laksina daba thamkhiba lockdown amasung curfew na nongmada lupa crore kunthra gani thoi mangali aire. Masigi matakta school college amadi awang bathaki mai tampham sangsing ahang daba mai roi ke ningthina mai tamba phangdre. Laichana sina mangan takhaliba singsigi manungda khwadi ki chawna mangali aina lawnari base. Mai masingi lam asene lebaga si bo semlak kadoriba tungi jumbini aina reba mai roi sing mai tamba phangan daba hai base khwadi ki mang jabani aina lawnare. COVID-19 ki ani chabu web lak kipana maram waraga lebaga si ki mai loi sangsing ahang khidaba amasung larik tambi khidaba maram waraga maruba examination sing cancel tawna promotion pikre. Supreme Court ki order ama central amasung state board singna loba exam sing ki result chaliba tha asigi kontra pawa ki manungda lauthongna na bakhangal lakibana class 10 amasung 12 ki exam result lauthongna na thorang tawna khre. Manipur ki oina su Board of Secondary Education Manipur BOSEM amasung Council of Higher Secondary Education Manipur KOSEM na loba examination sing ki result lauthongna na sem saba khloina na mahiroi sing da pigedaba marking modality chaliba tha asigi kuntarukta Education Minister S Rajen na All Secretariat ki conference hall da pangthokpa pawgi mifam amada lauthokre. Modality asigi matugina makunna internal assessment when school sing na pikane class 10 thagadrba mahiroi sing aduna class 9 ki final examination da phangkiba mark adudage mark kuntha lakotkane mark yankai na pre board exam amsung periodic test tagi yenglaga lakotkadabane. Masih mana na class 12 ki odesu class 10 amasung 11 amadi class 12 ki state examination tagi yenglaga class 12 ki test examination tagi yenglaga mark piragane. Masih na tana pambai leitabana system asida adamak chanagragane. Asiguma system asida janing daba mahiroi sing akanaba examination pangthongna daba sutawrang tawre. Sahi asida exam thagadruba mahiroi sing asi maraibak phai aina lawgodra na tagana maraibak sumde aina lawgodra habasi wang ama weragane. Exam sing asi pass tobo waragadaba mahiroi sing yonati maraibak fare aibatai atumanama afava points lawgani aina panaba mahiroi sing yonati ningba kairagadaba amane. Loriba wafam amadi class 10 exam thana ba register tawkhiba mahiroi Lising nifuga marirom asi promotion pirapu matamda kadaida karamba school da ming changani haibasene. Mamangi sahi sing da pass tawkhiba ki chang asi 65.34 ni chada 35 ti fail ohori bane. Masi bhabu da pass tawraklaba mahiroi sing mathangi class haibati class 11 da ming chanana bhona bada awaba mayuk nakhibane. Handak dis chada chama pass tawraklaga kadaida ming changani haibasi aruba amati oina dawre. Amromda class 12 ki oina di college sing da ming chanba ki set masing engan handuna manage tawba yaba ki othokpa laigane. Lengan hojik lairiba secondary school sing asigi set masing engan pagaloinena mangjongna na thorang tohudrabadi charang na bathokane oirakliba phiba masi araiba madhenate lengan na sum mahiro singi yenglaga ming chanba phangdabagi awaba lehenda na bhona rakani aibagi thajaba thamnare. Cross border romance Indian nupa Bangladesh nupi fare online ki khutang da khangna duna luhongna na bagidamak India gi nupa amana ain kaina ngakhui lanthokna Bangladesh nupi ama loan na selak padagi India ki border security force BSF nangam khai lana nungsina bani aiba nupa nupi animak phat khre makoi ani na aina jata bamongda Bangladesh lom dagi loan India da changchalaki ba adu West Bengal ki Nadia district dagi BSF persons in thengna da phagri bane makoi bu wahang bahung chat thagi da Indian nupa aduga Bangladesh ki nupi aduga matam kya ki mamang dagi online ki kuthang da unaduna luhongna da bagida India ki nupa aduna ngam khai lana chatuna nupi aduba Bangladesh dagi pudan lakhi bani aina phongdoki aire. BSF na fagalaba nupa adu West Bengal ki Nadia district manung chana leiba Balapur dagi Zaikanto Chandrai sahi kun mari suraba mi amani aduga nupi aduna Bangladesh ki Niran area dagi Pariniti aseng babaming nate masagi sahi tara kan ipalom surabi amani haina saktak sakhe. BSF ki intelligence pau abada jumpham orgama Madhupur border outpost leiba BSF ki marfuni thoi suba battalion ki Troop singna hauki pathang chunumit ki nubidang waramda makhoi ni ba phagat pangam khibane makhoi gi wafam sing tarap matung da chingna badagi makhata na uhang pong sathana ba police custody da thamgre han su BSF ki paw wasna makhatare barakasi da housing haki mamang da phangke ba paw amada Manipur da ngasi covid na mioi chatet marfu positive hoiba thengna gre loina da laichat asida ki mioi taraga mathoi laikidre laikidaba makhoi taraga mathoi asi tharaga punba Manipur gi
सिगिबा मसिंग लिसिंग अमगा चामगा निफोगा मथो यौखरे अरोबिदा कंटेंट सिंग असिगी मरु इबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमरी फेसबुक पेज असिदगी येंबिरिबु पुनमक पोथागा सरी चैनल असिना तमदा कानाबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमु लोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगनु कामकपो अमका हन्ना थागा सरी